Ndagusuhuje kandi nkwifurije kugira ibihe byiza. None turi ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa karindwi 2023. Ni umwanya tukugezaho amakuru, ni amakuru aba yanditswe hirya no hino mu bitangazamakuru. Njye nitwa Jean Bosco Bayisenga, iyi ni Weya TV show. Amakuru yacu araza kwibanda ku ngingo zikurikira. Rusesabagi yibasiye Perezida Paul Kagame nyuma yo kumuha imbabazi. Muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Perezida wa Kongo Felix Antoine Tchisekedii Tshilombo yavuze ko afite imbaraga ndetse kandi akomeje mu guhashya M23. N'andi makuru menshi tutakubwiye yose uraza kuyakurikirana ku buryo burambuye. Nkuko nabikubwiye, nitwa Jean Bosco Bayisenga, iyi ni Weya TV show. Ni amakuru ushobora kugiramo uruhare, uduha igitekerezo, inyunganizi. Jya muri comment utubwire igitekerezo cyawe. Ikaze ku buryo burambuye. Rusesabagi yibasiye Perezida Kagame nyuma yo kumuha imbabazi. Umunyapolitike Paul Rusesabagi yibasiye Perezida Paul Kagame ndetse n'ubutegetsi bw'u Rwanda nyuma y'igihe gitoya afunguye ku mbabazi ze. Ni mu butumwa bw'amashusho uyu mugabo yashyize hanze kuri uyu wa gatandatu tariki ya mbere Nyakanga 2023. Muri Werurwe uyu mwaka nibwo Rusesabagi wari warakatiwe imyaka 25 y'igifungo nyuma yo guhamwa n'ibyaha by'iterabwoba yarekuwe ku mbabazi za Perezida Kagame mbere yo gusubira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho yari asanze atuye. Mbere yo kurekurwa yari yandikiye umukuru w'igihugu agaragaza ko yicuza kubera ibitero inyeshyamba za FLN n'impuzamashyaka ya MRSD abereye umuyobozi zagabye mu Rwanda bikicirwamo abaturage benshi. Yagize ati, ibikorwa byanjye muri MRSD byaba byaragize mu bugizi bwa nabi bwakozwe na FLN. Mbere na mbere ntabwo nshyigikira ubugizi bwa nabi. Ubugizi bwa nabi nta na rimwe bwemewe, haba no mu kubukoresha ngo ugere ku ntego za politiki. Icyo gihe yunzemo ko naramuka ahawe imbabazi azamara igihe asigaje cy'ubuzima bwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika atuje, ndetse ko atazigera yongera kugira aho ahurira na politiki y'u Rwanda. Ati, ibibazo bijyanye na politiki y'u Rwanda nzabisiga inyuma yanjye. Nyuma y'amezi 3 Paul Rusesabagi afunguwe yumvikanye anenga cyane umukuru w'igihugu n'ubutegetsi akuriye. Ni Rusesabagi watangiye ashimira cyane abarimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umuryango w'ubumwe bw'Uburayi ndetse n'abandi bantu batandukanye bagize uruhare mu ifungurwa rye nyuma y'iminsi 939 avuga ko yari amaze ikuzimu muri gereza yo mu Rwanda. Rusesabagi avuga ko yaharaniye uburenganzira bwa kiremwa muntu bw'Abanyarwanda na demokarasi y'ubuzima bwe bwose. Avuga ko kuri ubu u Rwanda ruyobowe n'ubutegetsi bw'igitugu budaha uburenganzira abaturage bacyo kandi butihanganira uwo ari we wese utavuga rumwe nabo. Rusesabagi yashinje guverinoma y'u Rwanda kuba yaragerageje kumucecekesha binyuze mu nzira za politike, kumugendaho ndetse no kumuhohotera kuva muri 2004 ubwo filime mbarankuru ya Hoteli Rwanda yasohokaga, ndetse na nyuma yo gushyingo 2005 ubwo yambikwaga umudari w'ishimwe na George W. Bush wari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. U Rwanda rwakunze kugaragaza ko inkuru y'uko Rusesabagi yarokoye abatutsi bari barahungiye muri hoteli Mille Collines mu gihe cya Jenoside yakorewe abatutsi ari ibinyoma bitandukanye n'ibyo yanditse asaba imbabazi. Rusesabagi yashinje Leta y'u Rwanda kumushimuta muri Kanama 2020 ikamukorera iyicarubozo ndetse no kumufunga, kandi ko abikurikiranweho ibinyoma bidafite aho bihuriye nawe. Yavuze ko yahisemo kutitabira urubanza rwe kuko byagaragaraga ko umwanzuro warwo wari waracuzwe mbere y'uko ruba. Yunzemo ati, nk'uko byari byitezwe nahamijwe icyaha, nkatirwa imyaka 25 y'igifungo muri umwe muri gereza mbi cyane hano ku isi, aho yisi kuzimu. Rusesabagi yashinje Perezida Paul Kagame n'ubutegetsi bw'ishyaka FPR Inkotanyi kugerageza uko bashoboye kose kugira ngo bamucecekeshe burundu. Yavuze ko abagize ubutegetsi bw'u Rwanda barashimuta, bakora iyicarubozo, bafungira ibinyoma, barica kandi bahimba imanza ziteye isoni ku bantu bose batavuga rumwe nabo.
ku bwa Rusesabagi kuba atarishwe ngo ni amahirwe yagize bijyanye no kuba buri mwaka abantu ibihumbi bahura n'ibibazo nk'ibye. Uyu mugabo avuga ko ibibera mu Rwanda bimeze nk'ibyaberaga muri Afurika y'Epfo mu gihe cya apartheid. Yavuze ko igihe kigeze ngo abo avuga ko bamurokoye n'abandi avuga ko bafungiye mu bihome bitandukanye ndetse n'abandi bo hirya no hino ku isi batagira uruvugiro. Ibi ngibi ni bimwe mu bintu yatangaje ubwo igihugu cy'u Rwanda cyari kiri kwizihiza umunsi mukuru wa Independence. Dukomeje n'amakuru yacu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Perezida Felix Antoine Tchisekedii wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'undi mukuru w'igihugu utaramenyekana bari mu bashyitsi b'imena bagombaga kwitabira inama y'abarwanya Leta y'u Rwanda bagombaga guhuriramo i Kinshasa. Ni inama byari byitezwe ko iba kuri uyu wa gatandatu tariki ya 2 Nyakanga 2023 mbere yo gusubikwa ikimurirwa ku yindi tariki itaramenyekana. Abagombaga kuyitabira ni abarwanya Leta y'u Rwanda bo hirya no hino ku isi bibumbiye mu rugaga bita ko ruharanira ineza y'Abanyarwanda. Umuvugizi w'uru rugaga Dr. Charles Kambanda yabwiye radiyo yitwa Itahuka y'abarwanya Leta y'u Rwanda ko kidobya yatumye iriya nama isubikwa ari inama y'inyabune yahurije abakuru b'ibihugu by'akarere i Rwanda muri Angola kuwa 27 Kamena 2023. Yagize ati ibibazo byatumye dusubika inama byavutse nyuma y'inama y'inyabune abakuru b'ibihugu bakoreye muri Angola. Uyu mugabo yavuze ko bagombaga kwitabira inama yabo harimo na Perezida Tchisekedii n'undi mu perezida atatangaje amazina. Gusa kuba aba bombi batabashije kuboneka bituma bahitamo gusubika inama yabo. Yagize ati Perezida wa Kongo n'undi mu perezida twari dufitiye icyizere cy'uko azaba ari muri iyo nama yacu, bose ntabwo bashoboye kuza muri iyi nama. Dr. Kambanda yavuze ko mu mpamvu zatumye Tchisekedii ataboneka ari uko mu mpera z'iki cyumweru agomba guhurira mu yindi nama n'abarimo perezida wa Afurika harimo na perezida wa Afurika y'Epfo Joao Lourenço wa Angola ndetse na Hage Geng wa Namibia yiga ku kibazo cya Kongo. Yavuze ko nyuma y'uko Tchisekedii na mugenzi we badashoboye kuboneka nk'abarwanya Leta y'u Rwanda bagize amahitamo atatu arimo kuba bakora inama yabo bariya bombi badahari, gusa basanga mu buryo bwa politike byaba atari byiza. Yakomeje agira ati twaravuze tuti byaba byiza bose baramutse bahari. Urabona iyo abakuru b'ibihugu bahari cyangwa umukuru w'igihugu ahari, hari benshi baba bahari nk'itangazamakuru. Rero twaravuze duti aho kujya gukorera inama hariya ahantu badahari bose uko tubifuza, birangira iyo option tutayemeye, mbese nyine birangira gukora iyo nama babisubitse. Mu yandi mahitamo harimo gutegereza Tchisekedii i Kinshasa kugeza kuwa 5 w'icyumweru gitaha ubwo azaba yavuye mu nama afitanye na bagenzi be. Gusa nabyo bizaba bigoranye cyane bijyanye no kuba byafata igihe kirekire kandi abagombaga kwitabira inama bafite gahunda zitandukanye. Dr. Kambanda avuga ko we na bagenzi be bapanze kuba bavuye muri Kongo hanyuma bakazahaguruka kuwa 3 w'icyumweru gitaha kugira ngo bakore inama kuwa 5 no kuwa 6 nabyo baza gusanga bivunanye. Yavuze ko amahitamo ya nyuma bagize ari ayo gusubika inama hanyuma bakazayisubukura ikindi gihe ubwo Tchisekedii na mugenzi we bazaba bamaze kuboneka. Amakuru byiza yamenye nuko Perezida Felix Antoine Tchisekedii ubwe ari we wemeye guha bariya abarwanya Leta y'u Rwanda indege yo kuzaza muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse naho gukorera inama hatekanye. Ni Tchisekedii wigeze gutangaza ko ashyigikiye umugambi wo kuvanaho ubutegetsi bwa Perezida Paul Kagame yakunze kugaragaza nk'umwanzi ruharwa igihugu cye gifite. Uyu mukuru w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo umwaka ushize yabwiye urubyiruko rwo mu gihugu cye ko Abanyarwanda n'Abanyarwandakazi ari abavandimwe na bashiki babo. Mbere na mbere bakeneye ngo ubufasha bwa Kongo kugira ngo bihorere. Kugeza ubu ntiharamenyekana ibyo aba bombi baganiriye, gusa bitekerezwa ko uriya wahoze ari umudiplomate w'u Rwanda yari muri gahunda yo gutegura iriya nama. Mbese nyine uwahoze ari diplomate mu bari bitezwe kandi bagomba kwitabira iyo nama nyine nk'uko nari mbikubwiye harimo Eugene Gasana muri Gicurasi wakiriwe i Kinshasa na Perezida wa Kongo Felix Antoine Tchisekedii. Bikaba bivugwa ko nawe yinjiye mu barwanya Leta y'u Rwanda.
Ndagushimiye, nitwa Jean Bosco Abayisenga, iyi ni Weya TV show. Aya ni amakuru tuba twasomye hirya no hino mu bitangazamakuru, ntabwo ari amakuru twebwe ubwacu tuba twahimbye. Aya makuru y'uyu munsi wa none twayasomye mu kinyamakuru bwiza.com. Ndagushimiye.